motla wa kgetse ya dimo ke a o dumedisa hle gohle mo leng hona teng go dumedisa tsenaneng le legolo ebile le cha la makhelwane ona le ntwe nngwe mme mona he ke mane mo re buang ditaba tsa Bahaisane re bua ditaba tsa metseng mo ona le qabang le mohaisane wa hao mo re ga impasi ha ke bone hantle re atla re le kgetseng ebe re kena dipakeng re bona gore na re thusana jwang empa tsa tsena ka jeno ntate Mosia o re bitse ka kwano ka dithabaneng ha ke iso mo a reng mpasi ke na le ntho mona ke tsena go etsela jwang kapo katse kapo unonyana ke apelela hore mohaisane wa ka e ska bona le ntho nngwe e ka re go kwa gona ntate Mosia ke difeng tsa wa ka tshwaretseng tsona Milape mono kgetla jole re sentse re na le ena ntate Mosia letsatsing la ka jeno ntate Mosia hle ga o amohela o khetseng ya dimo letsatsing la ka jeno ke le wa mmena ke thabela go le nna ntate Mosia kone no re bitsitse jwale letsatsing la ka jeno re le khetse hore he batho ba modimo ke na le mathata mona ke le tlo nthusa ke eng ntate Mosia ho etsetseng mohlolo wa tago inela bohlano ka gola 1 and 2 o'clock motshia ba letsatsi ntse ke le busy ke phele ka ntle mona ke tsengela tsa Sesotho so o etsala hore ke bone ntho e feta ke itatile wela ka morao e ka nonyana e nna ne ke re ke bophawe ntho nyane ona mo ntlo mo tsong ka digoba ke kwaletse digoba magantlo ka mo so ke lahle ntho mo le ngone ke itshwere mo mo front mo ke mathela ha ke tla ka mo ke fumanelo ntho ke na e bopileng jolo ka nonyana fela le ke na le ho sola ntho e ka reng katse ha ke shebisisa hantle ke go ke tshoswa ke mahlo so ke qetella ke ya tamela ke fumana hore ntho ya nonyana fela le ke nonyana e mohlobo mo tleng ke kala mo e bona go ja gola ke le ha o feel ya le nonyana so ke mo ile ka yona e sware e tshotlo ke le ka strategy ha e tlo strategy ke le ka haisa ke la ka jarateng hape ke nka stokonyana ntho nyane ka mala motjena tleng ya go ke tsebe go itshwara le se ke go mena go nonyane mohlo so ke go nne o ke ka mo ka Bahaisane ke ka itshwara ka sona stoko se ke la ke itshwara le batho so ke go ke le ka jarateng le yona se ke itshwere ha ke go ke la ka jarateng ke fumana go ke mo ka jarateng ba teng ka ha ke le batho ka jarateng ka mo ke tella ke go hotela ale system ka mo o di ba go thusa ka yona ntho go re fa sa ene se ke itshwere kena well re fa sitse le sister mo ke pala go tlhokomela ka mo sa ke mo la mo position ke fa sa mo isa ke fa sitse mo na thi bana ba sekolo ba ka jarateng mo na e ba he ke batho le go ba makalla so ke a gola ka mo go bana bano ba le ditso go komela TV jalo mo ka le baka la bana ba ntse ba tla ba tlo hlaela until mo ileng hore o tla hlata ya go be le ke gola ke tsebe ke tla be ke hlalosa ntse ke re motho ke re Bahaisane kwa no mona mo ke phela teng ma tla ba romela bana go bana ba tle ba mpitse so ke gola ke ile nako ya ka tjena le ntse ke di busy ka jana ka bona nako e hlahang ke ha sa se so ke bile tseleng ya ka go lata ngwana sekolo mo ke nang so na go ke leng tseleng ke feta pela mo le mo high school so ke hlokometse go mara teng ka ntle ka tlwaelo tšhelete ga di sebetsa go dumedisa mo tshwete go dumedisa so ambitse a bontshe ka ha ebile ke ile mothino e yona molato kwa ke entse taba eno ya go ke kgweletsong ya hae chief ke lo bona e chief mo mpitsa tsa ena wa ke fitlile a ke fitla teng ha chief ke fumana gona le mme ho thweng o nana le query ka nonyana between nna le ena ho king o hloka hore ke fane ka nonyana ile ya hae wala ke fitla ke fumane tabeng jwalo ya ho tle ho ke fane ka nonyana chief le yena mme re ba ga jwalo so ke botse nna hona ke na fita ka pono ke fana ka yona jwalo empa nonyana ke iswe ka jarateng ya ka chopolela jarateng ya mme so
fane ka nonyana ka ntle ho letho mohlomong ditaba tse bang mohlomong di ka ba teng ho ha sentse re qoka jwalo ebe ke bontsha batjha ke kopa go jega le nthiya tseleng ke ne ke ya sekolong malapa ke kopa go lokoloha ke tsamaye ke late ngwana sekolong then ke gola ke khutla ke tlatla se ke made up ile my mind ona ke fana ka nonyana ka pojwana ba ntloetse ke tsamaile ke ile sekolong ga khutla le ngwana ga ke khutla ke khutla le chief ya bolella chief ke kopa ga ke fane ka nonyana ya ni itseng ke fane ka yona ka mabaka o nonyana ena e tswa ka jalo ka ne ke bontsha so nka se kgone go fana ka yona fela jwalo ka ntle go mohlomong go utlwisise gore na ke nonyana mofuta mang ena e tlang ka go dikgutsa ka e tonne mahlo ka tsela e tjena gona ga e ba e shile dikgutsa ka tse di because go ferekana ga ke a kgona le go ke bale gona dikgutsa ka di sa feletse ka bojwana nonyana ye ntate Mosia ha o e sheba mahlo a yona jwang mohlomong mo hila pemana tla tsebo ho kusisa ke re tla nna go ba bontsha nona e jwang empa ke nonyana e jwang mohlomong ha o e hlalosa me nonyana ena ka mmala ke nonyana e nkareng e batla nkare brownish bona le bo light nyana tjena brownish bo light nyana go bona le ntho e makapakapa na le bo light so ke gola le ka size nkareng nka ile kanya le go e bitswang ka go thwe ke motsuane nyana e se batla iphumana so mahlo a teng e hlile tonne mahlo jolo ka ntho e kareng ka re ke katse ya la ipanya mona ke kutlo go ntho e panya ka putho motho panya ka ditshenyelo la ipanya mona ina le ntho nyane bi go sonyana jwalo so hona le letsatsi le hlahlamang ke itshwere ke le ka bona e bile hlaisitse ditsebe nyana ka o di tshena tse leng hore ha letsatsi tse le tsamaya ke hlokometse go hadisa le teng ditsebe tseno go ke le ka ipotsa go na ebe ha ebe ntho e ke nonyana mofuta mang but then batho ha batla ba ntse ba hlalosa go gae e hlile bona ba qala go e bona fela ke nonyana e mohlolo e leng hore go bontshwa e le hore ke nonyana e kang motho e a otsa mo le tsheke le tse sa ditsebeng tsa mo otsa so ke gola nkare o se tla ntataisa mo go ebe ha so tshwere nonyana ke ena motho ana sa itse ke ya hae kapa moaisane pele ka sa itse ke ya hae jwalo le qeteletse jwang o la khutla hape ho la ho etsela jwang mohlomong jwalo ka bile re sentse re kenne mohlomong le kwa Bahaisane hore na e ka molekano wa hae no le tropo hantle wa tsa etse mo go first go fela mohlomong ka tsela we wona o tleng ka teng okay ditaba ntse di ipetsa mme di ipetsa moyeng ke gola sentse ke tshwere jwalo ka bona ka re immediately na bone ke e tshwara o ile wa ba le story sa hore che go hlaba o thwi na go bona le na go ke tshwara nonyana ena ntate ke ha a wa le ka Shoprite a ke tsebe go thumile magatlo go di ka pa maramo ka Shoprite ka sense ha ntse ke e tshwara jwalo so ha ke tsebe che ke ditaba tse ntseng di ba so ha ke tsebe ka nnete mpa he go tle ho ntse go hlaloswa ditaba tse jwalo le aisane jwang le ena mme ke moaisane wa bo mofumahadi wa ka ba utlwana dikamano tsona ka nnete atjhe ha di ntle ho hang gore ke le motho le nna gore ba se ke le teng kwano mona ke hlokometse tabeng ya hore a ihle ha dikamano ha di hantle ka moga go nonyana e tshwarwe na o la ka khutla hape mohlomong wa ga maisane kana ke nonyana ya ka ena kapa o etsela jwang jolo ka ba tsentse ga o phila le yona ka tlung na lona le ke le la ntse ba lotsa gore ona le hore a phila le yona ka tlung a tshile hanyane o ka tla go nna ra bua ditaba tse tsa bo ba mohlomong wa apologize ka bontshe ka ona le go ba mohlomong a ka nonyana ke ya he ka pase ya hae guys puledisano ya ka le yena ke bile motho e leng hore ke ile ka bua motho e leng hore ke motho ena mo ga hae ka nnete le hore ke o bua le mme ha yena ha rate ntho tsena tse jwalo so well go seng wa tsatsing le la ka jeno ntate wa teng ne ke ile shopong tlase mane ntho ya ke la ite sona go dikgutlang ke kopana le ntate ke tlasa ka teng che ile ya ka kopana ka kwa le ke bia se nna ne ke feta jalo ka ke tswa shopong di tswa ka tsa batla so ntate o ntse a dutse so you want to release our car now
kopa hore a mpotse kapa o bue hore ke ile ka ba le nako ena hore ke mo fe so o ile a ka nna mpotsa dipotso tsa hore na ke kgona jwang hore ke mona monna ke phelang teng ke o tshwara nonyana ka jareteng ya hae hantle o feile go utlwisisa hore na e etsahala ha jwang so a kopa ho nna hore kapa o mo fe senabo hore ho tlile jwang hore ke be le marang a hore ke ela go jarete ya hae so ke le go mo khathela story na no ntate ka kgola story so from ha hao ona e mofumahadi wa hao o tlile jwang ho nna kapa ena o tsebile jwang le hore o qeteletse re fihlile tabeng tsa morena ke ka ho na le maile a kenya ya morena hore re qeteletse re lo fihla ka moreneng ke re ke nahana hore mohlomong lapa la lo fide ka mo ba mohlomong nna ne se ile ka fana ka dikarolo tsa teng so a kuku gona o tlo mpotsa potso se tjena e le ka tlasa mabaka a feng empa batho o phelang le bona ba tseba story kaofela well ke motho a bontshitseng hore o ile hantate maholo e le chief o batla ho bua hore na ho etsahala jwang hore nna ke tswe ka jareteng e phelang ngwana bo tshwara nonyana ka moo so ke re ntate ke utlwa go batla ditaba jwalo ka ile gore keng ha o ye o tsona straight so e re ke break it down bin mo hore keng o kgone ho utlwisisa nonyana eo re qetelle ke fihlile ka jareteng ya hao e tswa ka dikgong tsa ka jwalo ka ho tseba hore ke kwaletse dikgoho ka moo e tswile ka moo ka morao pela toilet moo ya jampela ka mane le hore e chopola matsong ke e tshwere so this is why ke kgonne hore go fihla jareteng ya hao ke e tshwara e qeteletse e fihlile ka mora ka mo ke e fasting ka mola so hore yo fihla moreneng mofumahadi wa hao ke yena ana ka o jwetsa hore na o etsahetse jwang mona mo a nang tsekisa yona re ke ya hae mo e reng ha se ntse re bua ditaba tsa mong ya letsatsi le batho kapa setjhaba sa motse se se tswile kaofela ho tlo makalla mohlolo ona wa taba ebe o sa change story sa ya sa tshwana le sa previously hore no o na itse nonyana ke ya hae o sa re nonyana ena o na itse kopa go makala jalo ka ke le mohaisane le morena ga makalle mohlolo ona wa taba so o beya story sa ya se like nna ke hanne ka nonyana hore a e bone ke re nna ha ona bo ke ka hana ka nonyana empa ke ne ke teka taba tsa ka o latela ka mogolo hore ke tlameha go ke diteke ka teng ba kutlwa hore wena o bontsha ile hore nonyana ke ya hao re tla mona ntate Mosea taba ye ya nonyana e itseng ngwana kapa mohlomong pelelo ha go go etsela well wa tseba mme wa ka o le motho kapa ke le motho je ka ile hore mo ke phelang teng hona le ntho ya ho ba le relationship e seng hantle dipakeng tsa malapana le mabedi go ba ya since ke fihlile ka go lapa le hai ina le ditabanyana tse batlang di nka re di ampelaetsa go go tsona nthonyana tse ntsa bo a ke tsela be tla be ke be hantle ke re dinehelo ba ka po nthonyana e boloi because of ke ile le ba tse di ka mane a bontsha o ha so kopana mo reneng ile mphakathi kaofela go kopana batho kaofela ka potleng jwa mo ileng hore o keteletse ona le mo a hlaisang lentswe la hore bitseditswe batho kapa o bokanetswe ke batho e ka re mohlomong go ja yena o bila ka bola motho yena ha so bola motho le ya so ditaba tse ntse jwalo tseno nka re di letsa mpa ntho nngwe ya go ba ke swalo go shi nonyane na ihlile ke nonyane ya mogolo ha ile mona se ke itsekiso e bile ke nka le story sa go ba ditaba tsa he ke ithuta ka tsona ke a kgona go latela tse ba mohlomong o so mo le motho tse ba dia bua go tsa se banka nonyana na jwale e ka nonyana go tsela nonyana mme ka ha jwale ha re bua ke funeral e tswile ka manta o se mo manta ke tswa e ka tlasa mabaka go ba jwalo ka ile hore ke nonyana e mohlolo e lo makala ke motho ba ile ba le boitsi bo ntle ka batho ba ntse ba hlaisa boitsi ba bona empa ha ke bo ka setsa go tsho motho na ha go tsena tsa bua ntho tswana le ya ke ya until mo ile hore go na le hore ke bue le ntate mo yentse le mongwe wa batho ba ba motho ke gore ya tseba bana ba bona ba setso a ba mpolella gore ke message spirit so ka ne dikile ka etsa jalo ka e fasa manto ka thapo imo ka be ke fasilitsa ka e mane ya ba ke hatala maphio ka mona che ho itshwara ka letso ke ka e tshwara bilo ka ntse ke tshwere ke ka e bula mo mona bilo ka le yona e sentse ya hlama go re ho se etsa go lwana ka bontom so ya ba tse ke sprayela spray sena ka hamo go fihleletse mo ke bona go se tletse ka hamo
forever mo ino ke gola within 5 minutes ha ke tloela mo ke bona isile ntwini ka go mo ka spirit se ne se taidi e se le ntwi bang ntse hema fela mo e bontsha bophelo bo iteng but se sena matla gore e kemela yetse anything e bang e ntse ka etsa before re go tona temosena o ka lakatsa gore re bitse mme mohlomong ho le kopanya go lo ka Bahaisane go bona gore na e be le ka ba mohlomong mo kgotsweleng si jolo ka itsenong yena ke a hae ke ena e se e shwile ka pa go fela hae ha di tsama ka mogotsamang ka temeng pasana ntho nka etsang no yena e shwile mohlomong ho tla fela a tlo hlalosa fela mohlomong leo Basotho ba buila pemane gore na hantle no yena e ke a mang ho etsela jwang ka yona ha ba se a hae le teng o tla re a ka nte ha se ya empa ha be ke a hae o tla tshole teng ho gatshe ehle ke bona la ke sa khotsafala ehle no yena ka go le bolawa well na sighting la ka haji ke na ha matleng a ka ke nete nna ke na anything e ka reng ke lwana ela le ka poketse ka le ena ba je ka lo ke mo ko ke motho ana le dintwa tse mohlomong ha di ga be jwalo le batho ke phisana le bona ke na ha matleng a ka ke a gola ke ha ba re ka ba mme mani ya ba mohlomong ke ena empa ka mo go ke tsebang I don't think or be a good idea ho be le kopanelo le ena but ke a gola le sighting ash a ka nna bo ditaba tsa ka mo go ka di buang yena ke tla mo sa hlagile botse nako ya hao re le kgetsi ya dimogelo bile a go ke tebela gore o go tlotse hemwe ke tseo ditaba tsa tete mosia mo bonehetseng nonyane e sa tsejweng le batho ba motse ba ipotsa gore na ha empa se wetsela jwang ka nonyane ge re tle ge gola diete le gona ge lebe go Bahaisane go lo utlwa gore na nonyane ena ha ile hantle o etsela jwang ka sana mogena le bona baahi go re thusa gona ebe seo ba se boneng ka mahlo letsatsi leno la Sontaga ke sefeng Mosotho o be a opile kgomo lena ka ha a re noka e tlatswe ke dinokwana matsoho a ya hlatswana ke ka hona Davis Bakery School yo mmemelang kopanong ya boitshepo ya boithuto ya bokamoso ba hao le ba Basotho ka la 29 Lwetse ho isa ka la 1 Phalane mane Ifo Guest House meeting o lo ithutetse latelang better icing techniques on how to make better icing cupcakes decorations scones more and more empe ka hodimo ke ena ke hore o tla tlwa sebakeng seo o na le pressed cakes PDF recipe book and attendance certificate mme dinomoro tsa bona tsona ke tsena +2 7 84 38 49 221 le +2 66 57 23 77 49 mme o ka di fumana le ho WhatsApp seho se lile Basotho no motho bang ka tsona re tlile go wena kwano go na le ditaba tse re dutlwang ka Bahaisane ba hao mme ke a tseba le wena ka bolo ka re tsholo ka re tsa go kgetsa dimo re lokela jole re tsong ka mahlakore ka bobedi a go botse mme go na le nonyana e ileng ya fumanwa bekeng ene e fetileng o tseba jwang ka nonyana e mme ditaba tsa teng e tswa ha kae mme ka la bone ka le bana tloko ke le lapeng mona sepheo sa o tloa lapeng ne le go re ke lo ntsha tšhelete mo bankeng ebe ya fitela Yosef ha re fihla Yosef mo le molekane wa ka o la etsa ntho mofolo ka ga Yosef ka ba wow ke motho a kgeang hangata ka po o na qala Bahaisane o na qala wa ge ebe ke a mongana ke misa makwanyana ka 3 o'clock a ke khutla makwanyana 6 le monna ka sepetlele ke a kutlwa bothwe me wa motaba ke bone nonyana bana ba ge ke bone nonyana e mpe haka jwale hangata batho ba malaini go sebediswa le sketene gore ba se ba tsebe bona motho ka ntle ba bone motho a nkang ntwe ka reng go bona ba itse ke go empa bana ba ileng ba ya mo go kwa malaini mona ba itse ke nonyana e mahlo a mala haka ebe ha ke tsotelle taba ya nonyana e mahlo a mala ke kenela ka tlung ka mona ke sa mesebetsi ya ka hore ke tsebe go tsela makwanyana ke
tsebisetse monna ka dintho tseo a tlang ho hloka ka tsona bana nako e ntseng ke lokisa ka mona ke ha ke utlwa bana banana mme a motho ba ngwe ntho ne mane mo thwe ke sephoko sa hao phoko sa ka net ha ke tsebe ka sephoko ngwanaka a go botla hanyenyana ke na le lebaka go nna ke yang hona teng empa qetello ha se kutlwa so thuntho ke ya ke re nna setswa haka ke re setswa haka jwang kae ebe ke le ka go ke bitse mohaisane ha kutlwa o senkile ka ga line ka mona ntate a go tle re tlotla go buisana jolo ka bohaisane ntate ha ba batla ha sa satle ka ga ka net ene se utlwa dipuo tse seng di sa utlwi tse tswang ka mo ka ha etsa batho ba khutlang ka teng a go renke ke re morena ke re tlotla re makala nna le yena hore na hantle nthwena na ke eng e tswa kae a inkileng ka jare teng ka mo ka nete ke le morena ha ke fihla ho morena mo morena o itse a ga ebile ke eno ntate ke kopa go bona moya yeo go thumikile monyako wa malaene a ka yeo thweng e wele pela ke itipalong e tala hodima checkers ene le tala kana kwa ke moya o fihlile no etse o nkile checkers eo jwale ke kopa go bona nonya ntate bontshitse a le letsi a ke khawane le ntate ke tsamaye ke re ke ya makwanyane go bona ntate ha the following day e le moqobelo ke mona mo ha ke khutla teng ka 3 o'clock hape ebe ke utlwa ho thwe ntate o kena le qosa la morena le kokota ka bohale le ntjutsa hore o tho o ye morena ke ile ka ya morena ka botsa ntate mahone o mpisa ha ke re ke itse ke bisa mohaisane a hana ka re ke o bisa mohaisane o le teng mohaisane ha ka ba etsa jwalo o bontshitse a sa batle ho wena jwale ntate mahone ntho mpitsetsang yona mo ke eng ya eme motho bang o latla ho nna morena mona wa go kopa o tlo bona nonyana e le go ka mantswa mang ho ya go moreneng ne le go bona ina le go bona nonyana ke ya ke o bona nonyana le gore ke tsebe gore na e tlile jwang wa utlwa ke ne ke batla go bona nonyana gore na e tlile jwang ke tseba hantle gore ka go hang wa nyonya a batle wa utlwa re na le dintho tsa rona tse re di ruang re le monana ka mpa re bana bana ntho ka bo di go jalo ka mpa re bana ba di etse e seng yena ke ka ga jale teng wa utlwa e le go ka mantswa ke laba ka mo bitsa ka tsatsi le leng ka go yena mohaisane di go di tshwana le ngwana ke kopa di go di teng ka mona ka go ja rete yaka nna ke le mamote bang o kena ka ga ja rete yaka o thibe go e khutlele go wena e tle se ka ba go tlanyamela ka mona o thibe go e khutlele ka go wena wa utlwa jale le ka mogho tshwanang ha na kene ka go ja rete yaka e ba wa njwetsa me mamote ba ntwa ka ke enana e ka go nna ka mona jalo ka ga ntho ke yaka ke ne ke kopa go ke nkenonyana ka po ke bona nonyana e thewa thabeng mane mme kutlwa ke thabela go nka nonyana enana ke motho wa ntate motho ba shenyana ke sa ba rata dintho tse di phofolo wa utlwa ha na inkile ba yena wa tsaya gona o na ile etsa wang ka yona ne ke be ka mothibela wa utlwa ha a fihla morene mane o hlakisitse a re nonyana eo e wele ka ga dikgogo tsa hae wa utlwa mme nonyana eo ha e wele ka ga dikgogo tsa hae e fihle ya qhomela ka mona ka jareteng ka mona ka gona ne ke sa nyatse le ha e nka understand ne ke sa nyatse ha e nka ne ke nyatsa fela go ga banyaneng ebe ena o a kena ka lenyene o tumela gore ha go motho ya mo boneng le ha se ke le morene mane ke mo jwetsa ke re ba o bone ba ya mong ha wa hlokomela ona le pompo mono a tlileng a boneng exactly le bileng a thonga re ke bona nonyana yenana ha e thewa mane dipakeng tsa dithaba gore na ene tswa kae ha ke tsebe mme ka morao go bone hore e be nonyana o e nkile re khutlile mo go tla morena a ga abudi inkele nonyana ha o e thuela yona o tla bona ona o tla isang ka yona mme a motho hana taba le nonyana ke moga ke dipuo tsa morena tse mme a motho bang a gawane le wena mme a motho bang ha so go se ka nonyana nka nonyana ha o e thuela yona wa utlwa ha ke khutla mono no moreneng mono ke kena ka tlung ka mona batho ba itebetse mane ka hodima thaba tshepikane ke ntwe ka tsentse tshepikane wa e bona ke ana ka hodima thaba e be nyaneng batho bana ba itebetse mono ba ne ba ile ithapella mono ba tla go motho bang tseba hore nonyana yena e thewile e thewetse ke rona mane tshepenyane mane wa utlwa mme ha e thewile e fihle ya thewa straight ya fihle ga fela patla malekana le ntate mane maemeng hona teng ke thinya
utlwa ke se ke sa tsebe hanga ka etseletswa ka gore ka nonyana ke bua nonyana e yang kae batho bana ba tlalwana bana ba thuseng mme ga utlwisisa le gore ka mantswe a mang ka bokgutshwane fela ga o tsebe na nonyana ho ha ke tsebe le mmala go tsebe le gore nna nka e sa isetsa kae ha ke tsebe ha ke tsebe ka ntho thunonyana ha ke tsebe mmala wa yona ha ke se gona nka e sa isetsa gona ke le dinyane kapo e se le e golo go ka bang e ka ba le madinyane kapo ke golo bo ka a bang e golo ha ke tsebe ka taba ya nonyana ha ke tsebe nkana ke e ke utlwa le tletse mona ka nnete le tletse ntho ke sa etsebeng motho ba go thusehle ka re hona le tabano batla wa ihlahisa mohlomong re dipakeng tsa hao le ntate mosia jolo ka Bahaisane re la kopana tabena re ntse re bua ka yona ya nonyana ho etsa tswang puisano ya hao lena ka bokgutshwanyane mme wa ka nna ke ile ho ntate mosia ke maobane ke kopane le yena hona tseleng tlasa mona ke mo ileng hore hle ke mo botsitse ho bona ho ntsalang ka nonyana ena ke ya hae nna ntse e hule ka ma e tlile ka mo e tswa ya malaene ena o e kotse mo le itse ha qeta ho tjojolo ke ne ke se mo ne ga le ba gago le nna ntsana le ntatana ntse ne itse ka tjojolo jalo ka rena ya isenye mo moreneng ke mang ha go mme o sa tswa moreneng aga ne o le moreneng jwale ena a ntlhalositse mme ha bua le ena hantle moreneng ona o ma ke magabetse ka ga ke se bopeo sa nne mme ke motho ya bohale ka bo ha re tswe taba o ntfeditla ka utla mme o bontse gore jalo ka ha ne isa ngwana ya sekolo ke tolo peletsa a hana ka nonyana e leng ya ha ya neng a rule ka dikgoko e be jwale nna ke a mo botsa ke rena jwale ha re bue taba ya mme ya bohale mme o omane ena a bua ka jwale o bontse gore mme le ena o batla nonyana ke ra taba ena ya bohale ba nne le wena ebile pejana ke se ka roba o la bontsha gore ntate mahona bontse gore nne ona sa batla nonyana nampa bontsha ntate fela gore ntate ha sa ka jareteng ya lapeng nne ho atse mo ntate a khone ho kena ka jareteng ya lapeng a sa informa nne ka nonyana ebe nna ke re ho yena ke re a taba eo yona ha se taba e tlo go tshisa ditheola ya bohlokwa go tlametse re hae se tswalla haebe wena o ruile nonyana o la ba ibitsa ka lebitso la bontse ka mokgwa ena le motho wa diphoofolo ibitsa ka lebitso la hela sekgowa leno le jwalo so nna ne ke tseba gore ntho eno ka bitso le ke le tsebang la sekolong ke o okay ha ena bothata he re bile jwalo ya ba nna he ke mo bontsha ke re ha eba wena le mme a motho ha hona dikamano tse ntle wena jwalo ka ho mpontsha ho wa fihla kwa nthabane ha o tsebe le yotho nna le baholwane ba ka le baina ba ka ha re feta mona la pela ntata ga makatsa re a dumedisa nne ha ebe mme ona le taba e bang e mo tlisa bohloko jwalo ka ntate maholo wena o mpontsha go thuto ke tlametse ke eme ka maoto ke kale pele ke kgaole teng e le gore tse ho phelang ha mona nne ke lakatsa go jolo ka ho lwena ho di dikgogo o ntse lata dikgoga ma ho sa tsa e tla be le nna e ntja ka kapo go ya ka keneng ka mona ho a tsmo a tlolata go ya ka bona ga tlotla ga qala ditaba go kopa ge bope khotso taba tsa ka di bile ha ka lo le ke a le bona tata mosia ntate motho botse ke no ke tla go hlalosa gore wena o yena o itse go ile go ena e bona halang kapo ena e nonyana ene sentse bona hala ho thu wena o itse o ile o tlo go yena no ke le hlako la ile ba mohlomong ya go lo fila gore a lwantshe ditaba ha beng ka bea ka go lwantsha ditaba Mr. o fihlile o nna maabane ke emele ke a gola ke re ke modisana on that day mo a tla ska mo tshela jolo ka ne ke hlalositse before ne ke ile ka shop so na go ifitla ke ema ka next door ke ema le modisana ile go kopa something sa go ke skala e mo ka mo so dika so Mr. o fihletse re a fihla o bontshitse le gore mona kopa le hlakore la nonyana o tswa go mogae ya ditshwantshepang e leng yana ne la pimane ha e le mong a mo hweletsa ha ntse ke lwantshana le tshwana nonyana e ne se tuletse jareteng ya hao ena ya se ya nna ke itse ke ya ke na le dibitso ke bitsa nonyana nna ka se gauti monna ke dibitso mo rubisi so ke gona mo ilo taba tsa ha ditlhago di ka ilo di re na jolo ka ilo go sa bule le hlakola mme ha le la mo ga ho monna o se bule yana ilo ha na ke di no yana go pa go le hlakola ke re no nna ke a gola jolo ka ilo go tabo so di kwiti hlakola ka ke la go fela ke mpa ke tshwetse no yana e wetse ka jareteng ka mona ka mo di go di go tsa ka teng so now ke mpa ke jampetse ka eno wa e tshwara
ebe he ka morago mono mme go tla go mella bana go bana ba topitse so taba ya go isa ngwana sekolong ke be hantle ha ona mo di isa ngwana sekolong e ngwana ka ke mo isa sekolong every day every morning ke ne ke molata ha mme ha ya tla fihle ne go re ntse ka tsotsi mo ke lata ngwana ka mane so ebe ke fumana mme ha ya le moreneng ha se ke kena ile ha le ho tu e ke eno motho ena tshwere nya so ha ke bitswa ke ha ke fumana mme ha ya mplela go batla nonyana yeno ya hae e le go ka mantswe a mang o re mme mamote bang o itse ke batla nonyana ha re a kopangwe a tlo bona nonyana e ke leng ka ha o jarete ya gago ntse ke be ya lona jole ntse ke be ile mphakathi o kopane ka mono batho bana ba dithabane ka ofela ba le ka mono ka morena le yena morena a le teng mo e leng gore ha sa witnessitse taba e le morena yena ka boyena nka e bua le ona jwalo mang le mang a le teng e ke itshwere nonyana okay ke gola ka gore ke itshwere ke ya ka he ka gore ke itshwere ke mo e le gore mme o la bua story sa gore o kopa nonyana eno ya hae ke nkile monyako wa ntlo ya hae ya bogago malaeneng ona ke itshwere between menyako e mmedi ene e qalang ke seng monyako wa bogago so story sa ka se bile ka tsela eno ha ke hlalosetsa morena sa nako eno so tsena tsa ha ditaba cheke o go tshasitse spice well there's nothing more I can say but na ntho nka e bolelang ke the truth net e yona ke itshwere mme engwe go logelekileng go etsa mo ilapeng mono ke a go kopana le baahisane go utlwa gona e be bona ba phedisana jwang le mme mamotebang ba hanne ba tsenya dihlogo ba bang ba re ba tshaba go robala jwang bosiu ba bang ba re ha ba batlo tsamaya ba ha modimo empa ha re tla reng WhatsApp tetong ya tsetse go wena mo ahlodi moya motla o ikutlwetse he ke tsena ditaba tse di teng dipakeng tsa baahisane ba nang le bothata ka taba ya kgogo kapo maikutlo a mangata empa le ha o le jalo he tetong ya tsetse gore morero wa lenaneo lena ke o bona go ba le kgotso dipakeng tsa batho ba babedi hopola hle ke tsoka mehla ke re rona re kena dipakeng tsa baahisane mo baahisane ba utlwang ba se ba sa utlwane go hang o ka re letsetsa nomorong tsa rona tsa 500 di 7 05 kapa 68 31 62 31